Othie kendo gitakorwo deadlines and rather timelines. Yes. Na koherethu ni augire ndukorwo na ki na ihinda rĩa guo. Everything has its place and time. But when it comes to deadlines and timelines, trust Kenyans kumairiria. Kenya nĩ tũrĩ ngoga ya kũmaĩrĩria maũndũ. Yes. Yona hĩndĩ ĩrĩa kwĩna maybe voter registration. So ikaraga ũguo. Mũkaheo mĩeri ĩno. Ĩtatũ. Andũ acio matindaga magĩcinwo nĩ riũa na maburi mburoti. Hide the whole day. Na tondũ nĩ magũrĩirwo internet nĩ ABC rĩ. Matindaga TikTok. Watigia thikũ ithano. Tugathie hau nginya tukarugamia macini ni uri hiuhire komeja ne kumbe baba wake na maratũrĩte hau mweri mũgima na kindu. Yes. Okay, god mabuga ni twetirwo andu akameme guku turenda kuga thirikari ni turaigwo raini-inĩ muno macini ici mararehire itiraruta wĩra ciena kahora tuthiete center ithatu tukihoranagia tukerwo thie no thie na ninju macini yo nero levatie kuruta. They have a projection. That's why they give 3 months. Makame within 3 months mo ka systematically yamu ndeka hiuha aliona kwenda rĩrĩ. Yes. Kwenda number plate ici njerũ cia ngari. Yes. We are still buying time. No, we are dilly darling. Tugathie kugo clock systems ya NTSA. Uri hagu uguo mark timing. Agana mutie muborithi urarugamia mundu. Yes. Ĩrĩa ũkaigua IG kana NTSA mauga you have a week. You see crowds. Yes. Nugaje nginya kuigua andu makiuria mundu atiriri. No tuide kwa NTSA. Acha. Tajithera mundu giku no njire niki angienda. No, we are Kenyans. Yes, we are Kenyans. And nikiona Kenya ni moka o hiki oigire nguo keki unapologetically. Na hawaogopi? Kwanza wanakuja na wanasalimia watu na line. Na keki rarego. Yes. Moka nginya magethio irima. Unapologetically. Yes. Na nikuri mauka gwithio irima. Yes. They have the audacity. Yes. Ya gutumanira mutungatiri. Yes. Maheo handu hani. We are Kenyans. Nduithu tuthia riri. Tauga ni fatari ya thengiri. Muikarete handu ni ukudili dali. Ona tegaki nyari. How did na akuida. I'll be there. Ukangenga, ugathio kiruma handu jamu-ini. Wewe ni nini kwani ulienda driving school boarding? Katoa gari. Wazo wako wana mnakota na hinya yako yatiri. Mzee, endesha gari moja. Ukitwarithia gari igiri. Mwetakata huko wako atwarithia gari ĩmwe mũriũ. Na ndio yeye ciarairwo niguo ona andu matirathie. Yorigo niki andu meka horo Na hindi yo niguo uhura honi ta maita 75 na matawa matahani ugikinya bengiri orende wa paki ngari wega ri uithi ukinya haria ukona muborithie kamurango kamera oi we sius mkumbwa we utaimaga ri ne matihinguraga mahinguragira mundu uria uma ki urauma thiini mkubwa nesa kahiga kuhinda na kuigua wega mkubwa nisikirie ni samtoto jiguira nisikirie kero benki imefungwa oi arakuragia murango-ini ni handike yes mathaa ma benki ma wira sio unajua masaa ya benki unaona imeandikwa hapo najua nikajam kalinisika kidogo unajua leo kumeskana kwanza roho kwa ratiri unasema ni jam imekushika unanuka pombe sasa unaingilia mambo personal hiyo sasa mtakuwa mkituingilia paka mambo ya maisha yetu na ni pesa yetu imekuandika huko wewe mbona unaangalia korolia pesa yetu ndio inakulipa alafu ukuje kuniambia vile nimelewa
Hiyo ni personal. Tumekunywa na wewe. Kagoro usoja ono horo cio no warituha. Ugetu andu amena mituma. Kwa shida gani mzee? Mimi hata sina ubaya, nilikuwa na Jehova. Anifungulie tu. Na ndio kono tavegire. Ono eko ni oi manager. Ora thimu. Atiriri. Nicholas. Nikio andu aku marakiingiriria haha. Ukwenda gati munene. Ndio kienda guikia mbeca cihana ni ndienda kurana na mbia. No, kia rucine. Okay, he is under strict instruction. Yes. Agora wathori. Nimwe kururia wa wikirire hau. You feel horrible. Oru muno. Na ucio na isaire ne kuri andu makoragwo na bylaws cia bengi. Yes. Ugathio seiro gesi ati ni ukura nduka ya ng'ani ehingure. You know, especially these shops that have stock monopoly. Yes. Ukamenya ati kina no nie kwa ng'ani. Ni amba ya uthomera. Ni kwa jororaga. Ukona thiini gwitawa. Ona ni uraigwa gukiario. Yes. Wajabi. No cio rethana. Wajabi. Oi, Ni buru. Buru riku. Buru wa muine. Mesmira. Ukwenda atia buru? Ni kubatara mesi ya mwikonia. Tukihingite. Uhingire ukarucio. Jigwira iro sirindara okatene. Pero ogiokira tene. Na kwera ndangihingura. Okay, rwatiri. Raisi cia kugura irio cia ng'ombe. Wa maintain case yaku ri. Wa persist. Ukawaruga horia thitima. Ya kwera ndukane tuhingia niko igwo saraigwa. Na we hari ore bia ukana ngwitanire. Ano korwo gukite na ici. Aza kwenda mugate ni gwire ciana andu ao menithie gwi ciana ri. Wajabi. Wajabi ciana ni kumena. Igekomena ni muthenya umwe. Andu a mugate orare ri. Urarara gwaku. Nadu karingaringe hau ringi we. Ana nyume na bakora. Uwa ure. Kana matuka maumanyu. Ega mutumia ska. Kota Wajabi ahingaga igere sap. Ndaceragirwo na ndagika. Wajabi igere akanyira na ndahinguraga. Ni wihangie na uthire mutomo. Nduka imwe Gicagi. Makiga mahingure away from ours. Nemaigwe thauti ya mutumia ina tha. Na aretia kindu ta ndawa. Iyo no aiguirwo. Yes. Na ni aba agacothia mwena u. Keria waikia uguo hena kimeko nyumagaritie. Mere makureria haha. Acothie. Awenda wana rugari. Mawoi. Alutiroke. Seko bia. Mikari horo. Si moko mwajokeria mukombe. Tokia gekate oye ya wakua. Ramo madada ke hagira muyo nyoto osia. You can. Ndoke igwero. No. Ndakura Gicagi gwe kundu ukoraga. Ona kirafu kia hinguo. Ona wina mbia cigana. Hakuna kufungua. Wetereire aria mehamani ni mundu cubo na maumira wa thutha. Kwa hiyo murango wa mbere. Yes. Aria me thiini mundu ari ngaumagira wa thutha. No, we are very good at abusing timelines. Ale kiona no igoro WhatsApp group. Ya event. Turesera anagirira ku akanoga. Kujeni wase. Number 15 yakuje. Ukamwirorera. Au number 15 yakuje. Asa akakija handu thutha wa wiki akauga the silence is too loud. Ere maikira emoji ya.
Otigetie thiko inya event ikinyeri. Nigo turecera nginya tukanagirwa kandika hau atiriri. Kama sijakuandika jina. Please inbox. Kama hore. We. Yeah. Stacy. Yandika ngiri ndiragutumira ire nikio utaranyandika. Ndoi na inyu muragitumanire bia hamwe andu ingi nginya igana ni confuse. Acha nyandika itanakinya kuria gwa Simo. Uratimurire thaa cigana? Dirani kana thaa werora. Itue turecera. No, and we will not change. That is us. Hawa ni sisi. Yes. Eda yaya na 43.